Inibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV ngibuyile igama lami nguSithembiso Ngwangobese phansi le enquthu bafethu ngihlezi nobhuti la osengixoxele udaba olungithintile kakhulu izinto ezenziwa abantu esiphila nabo emhlabeni ikakhulukazi abesifazane. Abantu besifazane bafethu fanele siba protect ngayo yonke indlela and esikhuluma nje inyanga abantu besifazane uAugust. Kodwa kuye kube buhlungu ukuthi nabantu besifazane sithi sibavikela babulala abantu besilisa bababulala bephila. Okumnandi ukuthi ubhuti uthena ngeke avuke ezenza into okuzothi hawu justice for bani #wenzeni ubani. Ubhuti uthe mina inkinga yami ngizoyikhuluma. Ngicela umphakathi wasemakhaya, ngicela obaba nomama basekhaya ngoba alikho ikhaya edlula leli bafethu esizoxoxa kuzo inkinga ezithinta umuntu, ezithinta imindeni, inkinga ezithinta umphakathi, ingane yamakhelwane, ingane yakhe, ingane yasemphakathini, ingane yakho. Nanga ubafo la uthena akazobika udaba ukuthi la ekhaya singalisolva kanjani. Uzoyisholo yena kubafo udaba lakhe engakalusho nje udaba lakhe khona ilinki bafethu ngiyifakile la yawa Izibet. Amaligi avulile ubuthapha ibhola liyadlala mina sengiwinile angazona noma uyawina noma uyadliwa kodwa ngiyazi ukuthi egcineni uyabheja nawe ngale app yakhe esiquthulile lama app enamadala lawa eniqedile and nawe kuma nje ngiyazi ukuthi ucabanga uyobamba ulayini uyobheja la kubhalwa khona phansi uphethe ipeni eliphelelo ink uyobheja ngephepha ubamba ulayini bayakudlula bano connection kwanika Izibet ungayijoinela kule link le ubhali promotion ethi stay 50 bekugaxabeze ngo50 we-voucher bekugaxaleze ngo150% bonus bekugaxabeza ngo15% cashback bekugaxabeza ngama-spins o25 ngenxa ukuthi ufake i-promo code ethi stay 50 ime ngahamba ngayo negotiate le deal le njengamanje bafethu ngicela nikwenze lokho nijoyine ngizokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi nginithulele umbukiso njengalo bafethu ubhuti ngizocela ukuthi ayikhulumele ngingageqa amagula zinqunywa amakhanda eshiwe mfowethu sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya siyabingelela bingelele nabasemakhaya bingelele nakuwe Brian. Nginothisile mosibhalela noma sihlangana ukuthi uyathetha kodwa manje ngiyabona ukuthi uyasiphoqa uyalokho uyabingelela angazi noma le ngakini niyabingelela khuluma nje la ekhaya kusemakhaya TV ikhaya lalomfenda ikhaya lomtswana ikhaya lompedi ikhaya lo khuluma nje ngendlela nazi into zabelungu yithini manje ngendlela ongakhuluma ngayo ungaze mhlambe uphoqelekele ukuthi ukhuluma isiZulu ngicathi umXhosa nomZulu singamanguni sonke siyazwana nje. Hayi Brian ndinengxaki apha Brian. Ewe. Bendiphumile kweziveki iziphelileyo ndiphumile namajita siye bumnandini yazi ke umcimbi wamajita. So etywaleni nihlangane nenye intombazana le ntombazana ndayi approach ezomjita since ngithathekile ngicazekile yabo manje approacha sivumelane ingabi nangxaki ithi ayizohamba nami sohamba soba yi2 bese ndithengela into yokutya ndithengela utywala bese siyahlala siya relax then mase kufika isikhathi soba sihambe siye endlini masifika endlini yonke into right yabo akho umuntu uforcediweyo uba makuhanje ukuthweni sihambe nje kakuhleza abantu abadatayo yonke lanto yabo masifika endlini senze into zakhona kube right yabo siyalala ekseni sekumele ahambe agoduke aye la ahlala khona azothi kum ucela ndimnikeze u1.5 yabo 1.5 ndixakeke Brian ba 1.5 ngowantoni because ibingeyo agreement yethu leyo uqala kwethu sihlangane ezabantu aba interested senzo abantu abaconnectayo abafisa kube khona something eyenzekayo yabo asivumelananga nento zoma 1.5 nontoni ndimxelele ba anayo 1.5 yabo imali enganayo imali yoba ndikunikeze ugibele uyofika la uhlala khona yabo azothi yena
kucaca ukuba le 1.5 uyayidimanda kahle kahle, uyanyanzelisa uba ndiyikhiphe le 1.5. Apho ndibone khona uba into yakhe iya kude, uye wandisongela wandixelela uba if andimnikezile le 1.5 uzondimangalela. Ndaqala ndalaqasa. Ukumangalela emapoliseni. Uzondimangelela athi emapoliseni ndimreyipile, whereas ndingamreyipanga. Sivumelene, yonke into ibihamba kakuhle, iflowa ngendlela erayithi. Into itshintsha makutheni masekufuneka ehambile. Yaqala inhliziyo yami yabuhlungu and ndiyaqala uhlangabezana nento enje ebomini bam. Andingazi nje ndahlangana nentombazana ezothi ekuseni makumele ihambile ndiyinikeze imali yokugibela idimanda imali enkulu ebengakhange sivumelane ngayo. Because if ebendixelele kwasekuqaleni uba uthengisa ngomzimba, because kwale fact yoba afune i-1.5, loo nto iprove ukuthi uthengisa ngomzimba, but mna ndiyazi loo nto leyo. Ndizibonele nje intombazana ndayithanda njengawo wonke umntu. So into zama-1.5 andazi bazivele xa kutheni, okanye mhlawumbi ubonile ukuthi ndingumjito ograndi onxibayo, ndiyaspana, uyabo. So uthatha i-advantage yayo yonke loo nto leyo. So ndamxelela uba hayi andizukwazi mba nayo le 1.5. Kucaca uba into yakhe iba serious bra. Heyi, bekurafu bra, bekurafu. Heyi, ahambe ayithathe le nentuka le mali ndimnikeza yona yokugibela. Athi kum anje negama elithi ndizoyimela nale nto ndiyenzayo yoba ndimsuse etywaleni, ndizolala naye endlini. Xa sefuna imali ayifunayo angayifumani. Ndimbuze uba njani, because yonke into esiyenzileyo thina sobayi-2 sivumelene and yinto eyenzekayo vele. So into yoba wena uthatha i-advantage yoba ukhona something oyibonayo okanye yindlela owenza ngayo izinto, mna ndiyazi, mna ndizibonele intombazana ndayithanda endiyibona ngathi irayithi, yabo. Savumelana akabikho ngxaki phakathi kwesobayi-2. So iindaba zemali ze-1.5 andazi bazivele xa kutheni. Azothi yena ungafuni oobhuti bam baze apha, ndiqale ndimangale banjani, oobhuti bakho bangena phi. Azothi nabo kumele bayazile le nto uba wena ulele nam, undireyipile. So wena Brian, izinto esihlangabezana nazo apha ngaphandle sibuhlungu kakhulu, ngoba umthetho Brian ususukumela kakhulu abantu besifazane, which is wrong. Because yabona mandinoya ngokwam emapoliseni ndiwabekele istori, kuzoblenywa mna, kuzoba ngathi ndim lo mntu urongo, ureyipile nyhani. Bangasi-understandi ukuthi istori besihambe njani, uqale kwathini ukuze kwenzeke kanje. Nje ukuphula ulimi mngani wami, i-rape is a very sensitive matter. Muncane umehluko phakathi kwe-rape ne-sex. If mncane, i-rape say-undermine thina masiyikhuluma, sicathi i-rape ukufosta umuntu umbhudubeze. I-rape yenzeka abantu besey'ngubeni. I-rape yenzeka ngomuntu athi esembhedeni ebheke phezulu bese ethi bese uqhubeka. Ni-right, ni-sexually ready no-2, but because uthe before ulifaka wathi le nto thina amajita sometimes esinokungayinaki ukuthi usisi uthi uqhubeke, then it's a rape. Because Brian, bekungekho nalo no, in your case ngiyak-understand ukuthi everything was okay, but ngisho ukuthi that's how sensitive
i-TZ rape. Nami ngihlala la eThekwini emafletini. Khona iflethi bengihlala kulo. Ngisahlala kulo because ngabona ukuthi ngizogaxela. One day ebusuku ngezwa ngenokhe. Inokhe encane, you can feel inokhe entombazane. This is inokhe entombazane yabo. Ngivuke yabo ngenqunu nje nami iqola i-short pant. Ngivula umnyango. Mangivula intombazane ihamba ngamabele nangephenti. Literal nje inqunu. Mangivula intombazane ngiyayazi ukuthi ihlala la efletini. Ngiyayazi ukuthi ihlala laphi. Iphusha umnyango ifuna ukungena. Yabo. Nginotice ukuthi le ntombazane idakiwe but ifuna ukungena ithi ngifuna ukungena ngizolala. Bro wami ngayiphusha ngawuvala umnyango ngakhiya ngangayivulela. Because fast emqondweni wami kwafika ukuthi yabo lento le mangingamvumela lo angazi wana ngimazi uxoshwe yini aphume enqunu mhlambe oxabana nomuntu wakhe mase ngimfakela umuntu wakhe azomfuna kuzobe ngathi ucheater nami. So uze kuwe enqunu vele. Yeah. Then ngacabanga futhi there's a thing called rape. Uzoza la maybe nami ngilingeke nami nginemizwa. Yabo? Ngivuke kusasa sekuthiwa ngimrapile because mina I'm lucky ukuthi I'm aware ukuthi le nkinga ekuvelele iyenzeka emhlabeni. So ngifuna ukwazi ukuthi usuke wayikhipha imali le ayidemandayo and if usuke wayikhipha for how long ulokhu ukhokha? Hey. Ndiyayikhipha imali le ayidemandayo. Inyanga nenyanga. Okay. And ngendlela endiyikhipha ngayo le mali, Brian, andiyeke uyikhipha. Lo mntana uhlezi and blackmaila ngalo lonke ixesha. Ngalo lonke ixesha. Andithembise ngonibulalisa ngobhuti bakhe, andithembise ngonibophisa ngamapolisa. Uyabo? Every month funeka ndimnikeze le 1.5 every month. Okay. Unayo iproof yokuthi ukhokha 1.5 per month or uyihambisa cash or uyayitransfera umkhokhela kanjani? Ndimnikeza cash uyafike kum endlini. Mos uyayazi uba ndiyabona mhlambi because zazange ndimxelele mba ndisebenza phi. Ndenza ntoni nithini. Sasizingcokolela nje. Xa ndiyabona uba yena waye wa-researcha ngabantu kubantu aba-around ngam uba into yami ithini, ndisebenza phi, ndisebenza njani, yonke laa nto ayifumane i-information. So ebenokufika nge-payday yam yabo because endlini vele uyakwazi afika azofuna loo mali lo 1.5. Ngenza ukuthi akusumjita oqala kusogcina oyithola 2 kule problem nje. Next time momjita uyithola ukwe problem nje, mawukhokhela umuntu okuqinisayo, you must have proof because bengithi yabo kube leyo mali leyo uyayikhokha uyamtransferera umsendela into her bank account. Ngabe it's sorted, ngabe it's too easy ukuyilwa ngecourt because we have proof ukuthi uyamkhokhela. Because dala nalala le rape azothi uyayisho then ecourt efana atshela icourt ukuthi why umkhokhela. Yabo? And why? Because le mali momkhokhela esebenzisa but there's no proof ukuthi wena uyamkhokhela right now. Ngicathi yona into ke esilimazayo. Kodwa futhi ikhona indlela eningi yomthetho esingamkhuza ngayo nesingamceba ngayo because njengamanje uyi-scam, uyi-fraudster, uyakuscama kahle like she's milking imali kuwe ukusebenzisa i-sex. Asazi ukuthi bangakanani abantu besilisa akabenza futhi umsebenzi wakhe ukuthi alale nomuntu. Cacile bangumsebenzi wakhe ngoba into ayenza kum kuyabona kuyacaca in fact ba into ayiqhelileyo yaqhela uyenza vele. And nalabo bhuti bakhe thothi obrulu bakhe abasebhizinisini abasebenza naye kusenokwenzeka because most yamantombazana bazenza izinto bene backup, benabantu abathile ababathembileyo abazothi xa khona something evelayo okanye khona in fact bayafana noba ngotsotsi yabo because banabantu ababaziyo ukuthi makukhona something eyiflop
engahambi kakuhle kulo muntu ndihlangane naye ndizofowunela ubani ndilungisele le ngxaki yabo. Abe amapolisa umthetho ungayazi loo nto leyo, ugcine ubulawela into ongayaziyo kanti ukuthengele abantu. No, bhuti wami, I can feel ukuthi emotional kanjani and ikuthinta kanjani le ndaba, but ngifuna ukuthiphisa nje, maybe singa shift la uhlala khona, shift. Angiboni ukuthi unephayo ukukulandela, like ushintshe iside of iDurban usuke la uhlala khona to another side. Let's say usuka etown uyohlala eGlenwood or eGlenmore or eBrea Center or uhlala eMasgrave. Ngenza example because angiboni ukuthi ngakulandelela engaba naleyo access because manje wenza lento ngoba uyazi endlini yakhe, and nalabantu laba athi uzokuthumelela ngabo engathuma edibhat onesibhamu befike bethi yimi usisi kabanibani urepinga nakithi sokubulala, then you surrender, they can do whatever they want to do and awusaphili kamnandi. Hayi njalo yabo, because sometimes kunzima ukuthi ngithi mina asiyithatheni ngomthetho public, so ikhuluma leyo mthetho ngaphansi because umthetho dangerous. Lento lesikhuluma la ingabe evidence somewhere somehow in any other day. So that's why ngingasathanda ukukhuluma izinto ze law la, because khona abantu angizwana nabo abangamalawyer banokungithiphisa ukuthi don't say these things evidweni because maybe soyidinga, so ikhuluma private. But sengisho nje okomuntu ophilayo ukuthi guys nibe aware, umuntu mekuthreatenisha kanjalo uma umkhokhela pay kwi-account yakhe, uma ungamkhokheli zama ukuthi umbalekele. Angazi ukuthi mfethu ubuthi sikudinga ukuthi lento stophe sokusiza mfethu ilula kakhulu, ama scam aswajwayele, lo sisi uyiscammer nje is finish yabo. So provider nange legal assistant uma ufuna ukukubophisa then let it be yabo, then zobe setshela inkantolo nayo ukuthi kwakuyi rape kanjani, but ngikhala ngokuthi asinayo le evidence ukuthi uyamkhokhela, but sobona and nje cishe ngasho ukuthi kokwenzakalani mfethu. Asikhathule le video nje, indaba yakhe izosolveka mfethu. Sibonge nje ukuthi awumcabangeli okubi, namanje ukazi usho ukuthi khona okubi ocabanga ukwenza khona, uzoba safe nakulabo bhuti bakhe bezigebengu ngaba amadoda akhe nje, uzoba safe and naye uzofunda nje isifundo sakhe esingendlela eright. Ngithemba ukuthi naye uready, unayo imali yamalawyer, unayo imali yokukhokha. Siyabonga mfethu ukuthi uze la emakhaya. Okuhlula amadoda kuyabikwa, unesibindi, uyindoda eswadinga ngoba lamadoda okukhulunywa ngayo kuthiwa mena trash aqala ngokuthi angayikhulumi into ewaphatha kabi. Abo amantombazane ayakhuluma, intombazane uyithithela manje kobe sekwazi ifamily yakubo yonke ukuthi uyithithelile yabo. Thina majidi umuntu ngisho ngakuthithela maybe kokuthatha 10 years utshele nomngane wakho ukuthi phela lo uyathitha, uyasithula uzivalele ugcina ucabanga usathana, kanti bona bakhuluma. Intombazane ungayithithela manje, uyishela manje izothi iqoma kobe sekwazi abantu abawu10 ukuthi uyayishela izokuqoma. So nathi let's normalize, akusikho ubuweak ukuba indoda. Asikhulumeni ngezi kwathiwa ukuhlula amadoda kuyabikwa, kodwa futhi khona amadoda athi indoda ekhulumayo akusiyindoda, kanti kubikwani. No mfethu, siyabonga kakhulu lapha emakhaya. Ngithemba ukuthi nithokozele le video, ngithemba ukuthi nifundile elikhulu. EasyBet is the best, you know the story. Click the link, join, use the promo code STAY50. Let's make money, let's grow together. Subscribe, like and share. Bye bye.